جبرنامه گنده ما سلام و حرمت تماشاوان هیجا هفته بوری مجبورا بس هن تایبەتمەندی ناوچەیە پاسوورا ئامادە کربوون. پاسور انگو پاسور ji sêzde navçeyên Amedê ya herî dûr e. Navçe dikeve Bakurê Rojhilatê Amedê û 127 kilometre ji Amedê dûr e. Pasûra kulqadeke asêya volkanîk û pileya yekema erdhêjê hatiye avakirin, yek ji navenda jîngehên herî kevne. Rêya ev navenda jîngehiya kevnar di navçeya Licê de derbas dibe. Herêma Pasûrê tevahî çiya ye. Zevî kêm lê hene. Rûerda Pasûrê çiya girik, naverast û dolan. Berfirahiya erdnîgariya Pasûrê 1600 kilometre kare ye. Navend ji çar taxan pêk tê. Pênce gund 120 mezre û gomên guê hene. Tevî şaredariya navçeyê şaredariyek jî ya Cixsê heye. Pasûr berê li ser Mûşê bû. Hetanî sala 1297 sencaxa Licê bû. Di heman salê de statûya navçeyê girt û bi Amedê ve hat girêdan. Navê Pasûrê ji peyvên Pa û Sûr pêk tê. Pa di wateya serî, Sûr jî di wateya dîwar de ye. Dema ev her du peyv bêne bahev wateya keleha sereke digirin. Em ê divê beşa xwe de jî dîsa behsa navçeya Pasûrê bikin. Gundê Dûderya gundekî dîrokî û kevin e. Navenda Kela Mîran e. Di demên berê de sînorê gund bi bilîs, dara hênî û gazê êlûnê ve girêdayî bûye. Gundê Deyasê û mezreyên xwe navenda dimilyanin. Di nav mezreyên Deyasê de ya herî balkêş Sîmsor e. Sîmsor bi navê xwe tê wateya Zîvê Sor. Godernê gundekî dîrokî û turîstîk e. Geliyê Godernê li herêma Amedê geliyê herî mezin û biheybet e. Bilindahiya gelî bi qasî 200 metreyan heye. Di gelî de gelek nawûs û şikeftên dîrokiyên ji serdema hûriyan mane jî hene. Bi navê Esko qebra rahîbeyekî lê heye. Gomak dikeve Bakurê Rojavayê Pasûrê û bi mezra Maştaga Licê û Piranzêya dara hênî ve sînordar e. Çiyayê kêl di nav sînorê gund de ye. Zozanên wargeş û warê kolî di nav sînorê gundan e. Herta gundekî pirrengî ye. Li gund çend dêrên xirabe jî hene. Dîsa li gund tirba Seyîdê Kalikê Şêx Mehmûd jî heye. Malbata Seyîd ji Mûsilê hatine li gund bicîbûne. Hewrê ango mala xerzî dikeve nav sînorê Badika. Li başûrê Pasûrê ye. Piraniya zeviyên gund ketine bin bendava bazmanê. Gundê Kanika û Milika bi nawûs û şikeftên xwe înika bi xirabeyên ji serdema Romayiyan mane bala meriv dikişînin. Mala Dînarê navê xwe ji navê jineke bi navê Dînar digire. Avakarê gund ev jin e. Gundê Memika ango Mehmedka navenda eşîra Xiyan e. Xiyiyên Mûş, Amed, Pasûr, Farqîn, Bismil û Badmanê ji vir çûne. Geliyê Taloriyê ku bi şahîdiya komkujiya Ermenan bûye mijara kilamên dengbêjiyê di nav sînorê vî gundî de ye. Di nav gundên Pasûrê de gundê herî zêde xwedî gom û mezre gundê Nederan e. 13 heb gom û mezreyên Nederayê hene. Çiyayê bi nav û deng Andok di nav herêma Nederan de ye. Yek ji gundê pirrengî jî Nêrçik e. Li Nêrçik qesra Têlî Axa heye. Dîroka vê qesrê 1605 ye. Qesr li ser du tebeqeyan hatiye avakirin û ji 216 odeyan pêk tê. Berê qesrê bi çemê Pasûrê ve ye. Navê Têlî Axa bûye mijara gelek kilamên dengbêjan. Gundê Reşikan û Xweşikan jî yek ji gundên bûne mijara dengbêjan. Çîroka Nûrê û Salo li vir dixewime. İlo çenne dikimna kimlana xezilim ser bi zêrelê. Mişon xarî tu dilâ sevdilên xwe şalih pişman ra. Gedîna jîna şûna na hebînim domamê elê
شاخ بچوكي برانو قاندار وقاتل هميرانو بعمر شاردا ونشورا باجارا ديار بكر جبغتين لي بعد الرب واسد يكشالو جزاء ذنب ثاني لي يا خي لگوند رشکان پیروزگه ها کره سلیوا هیا. یک جی پیروزگه هن هرم جی لگوند شیخ بوبایه. اف پیروزگه بناوه شیخ ابو بکره. گوند شاوشا جی به پرا کوری، گولا کوری و شکفتن قلکی رنگ داده نقشه آمه. گوند شیناس بخرابین خواه شاهد دیروکه کونار و قدیمه. گوند تمره با آش ناوس و شکفتن خواه ناو داره. ددمن برد لبر آوا تمره سه آشین آوه دیگریان. لحری ما تمران ناوس و شکفتن هی لگلی آشانن. جبلی وانا سارنجین آوه و کوزک ناتوران جی هنه. اف برماهی دجده ما پرسان مانه. گوند تیاقس بزاراوه یا کرمانشکی جرا او گسته گوتن. گوند لناوراست باکور چمه گلدان هاتی آوا کرن. دیسا یک جی هری بالکه جی کانین نوالا سوسینه. خورج بجیدر که آوه ناو داره. لبر و آوه دار تویان هاتنه چاندن و کوزه لسروان تخوادی کرن. جی کوزه هفریشم شید کن. ناوه گافگاس و مزرعین و به ارمنکینه. سه برا جگوند مکوره یا فارقینه چونه گوند آوا کرنه. یک چوی کویه، یک چوی تیاقسی آوا کرنه. یک جی لگوند گافگاس مایه. لگوند شیخ حمزه جی زیارتا سورک هیه. هر وها لگوند شاوشا شکفتن دیروکی و کانیا لیل آسه لگوماک قمکا، قوقان، سیرک، شرفکا، خرزکا، زرا و زلک، هیلین، کرا، کویه، مالا ملکه، حاجانا و هایونگه هجی گلک جی اوارن هجای دیتنه هنه. بله تماشاوانین هجا مئی روزگارا بحثا نافچه پاسورا آمده کر اما حول بدن هفته یکی دن به پیوست کردن نافچه یکی دن لمالا وب بنویوان حتی نیوه دمه لخو مقاطبن بخاطره و